Okay. Kama DTP ka ABVP organizations to ga organization ko create namun tadi kena school te kama dedep iya ka membership yang i hau ni guna dedep te cibun ki kena napa Jainti Hills ki udah join ya kan ka membership te ka district boi actually manus nem jo boi ya ka state training camp mentu snem le boi ya ka state training camp tangwam emu yo ibu ore di bon mem yo permission ni ule di bon ya kan ka state training camp mem yo involved ya ki kena yang ini tidak bo na i haki lagi jong ki district ne de emi ni hapo West Jainti Hill District next week de emi hapo Khasi Hill District but kamjo de ter daw emi hapo East Jainti Hill District le te ka motive yang i wata wa community pi wa ka ABVP to wa man no snem gi khna the change beki wata one ki EVE mentu system join GVE first year second year third year taman ka kam ka floating every years one gi khna thme te ni ti daw AE ka ni ka training wa gi khna si sin the join gi kwa yu tip ki ya ka aim ya ka objective lene ya ka visions yang ka ABVP kha kan kom kam yang i haperdi yang gi khna school ABVP hanga hai semen ngasiaw man kam kayung kasan emdu siaw man kam juan siang ren man kam kayung kasan ilew ami pi man kam kayung kasan nei ba hagani ko dehikai nado hado wai kam tam hai por man kam kena student mau kena school ni kena nang pure ngata man wi ta wa kaman ong ipi urak brandin ya nakat em pesam gis kena gi sanitary pad gi kan tha jo pen em kam gi te haman lau banai no te da em kam protect vi le to ong gi chenrang serom gi hi te pun gi chenrang alai sam tang lagi memang kita itu gi kan tha yo serom gi mem kam seromi Wiki, I perakru, em kam seromi, em kam sengapi man nationality. Ini tahu, I hagani kisah jo celebrate di bon rukam di program. Lainnya le dah celebrate ye PVM lang. Teh kam ke teachers day bon ne PVM le school pina. Wiki le teachers day pi, Wiki le teachers day pi. Ya, upanya program lagi. Nang hikai kamte adikut ke student organization wan to ini juga student organization daya kiwe em hapo gini ke education kam gini no hikai ki professor ki per ma daya em keti daya join daya tipmit ki lang ba ki ABVP e ba ka main hi to ke EBP krek kam gani mentaga ikna school krek kam gani mentaga ke jingnang jing start ma ke education tak kejak wa pensiun EP ini wa kam di yung ketua to de em tai ke motu yang ke EBP to ke knowledge character and unity ma hapun jadi bon hukam the activities ki agitations yang ke educations ki issue yang ke educations ki agitations ko pai naman daga social equality hapudi yang students yang ki agitations ko pai ya ke national integration ko penyato ya ke ri yang ya ke state yang nowi ke state chakuwi ke state ya ke national integrations batam jole ya ki forum ki repair ki wa man ikam yang haki constructive work wo ya kata positive constructive work ya ki khina lane ya ki khnro khlut yang kari yang ni tidau devo sibon ha te ki dimensions ki create hapo ka ABVP namanda ki students tamwa em di kartu kat ni ki wa au khana yuki wa em kam badaman ki kam ka landmark mo kam ka luti ya ka ABVP ha ka ni ka journey yang i hadu kat ni nungkom to lai ha ka national issue wa da chimbi wa
Masendep ya ka independence haperkat I gam hiu ile Islam ke ABVP wa I contribute namanta ka riyong I ni daw nungkong muncak perkati wa ka nungkong ka demand yong ka ABVP organization sto kayi ka bertut yong ka riyong I hadin mo yo I ya ka jinglai ko kayi ka bertut I ya ka riyong I te I bertut wada kuai wada approach inaliang ka ABVP to kuai ya ka riyong ito Bharat I bertut yung ka riyong ito yung I Bharat memukwa yung India ni bhawa India kamot wada de ki V1 ki jadru ki wasanchani I India wato de de ki pareng de British te ni ti daw ka ABVP kwa ko ubo ya ka riyong ka I bertut to Bharat te sagawi wan le ka hakajo he kasnyam wa demands I wa ya ka national anthem ya ka national anthem daga yubo ya ka national anthem wa ibu daga Vande Mataram but kamjole ya ka communication language hawaro ka wi ka riyong I daga yi ka language wa ibu ka approach yung ka ABVP to wa ibu daga Hindi language mo communicate ule ya ka communication hawaro ka wi ka ri India daga Hindi Henry bon ki WMU man uyoi bro ini Henry out of 3 ini ki demand ki wanung kong yung I out of this 3 yoi officially accept na ka government artily kate to ka bertut yung kari yung I hon la dong kat ni India lele na hapto ba I bato that is Bharat wa India lele Henry da tho be that is Bharat India to ka Bharat ki wa ki state ki country nawi tip ki I to kam ki Bharat mo te ya ka national song le ka modapan I wa ka Vande Mataram Henry memu yo I ya ka Vande Mataram kam ka national anthem de yo I da ka Jana Gana Mana Henry katile ko wi to ko wa la da pat bha phi la da snyau tho phi पूरे 7 stanza yang ka Jana Gana Mana katele ko wa koridor bha ikentin iwa ha ka tu ka Jana Gana Mana te ikentin iwa koridor bha nei ti daw na liang yang I memu syau pheri wa yo I ya ka national anthem kam Jana Gana Mana we are very proud of that Jana Gana Mana Henry ya ka Vande Mataram the yo I kam ka national song yang I